Pozdrav svima, dobrodošli na ovom kanalu. Ovom prilikom ćemo pokazati kako na Viberu napraviti i postaviti melodiju MP3 da vam zvoni, kao na običnom telefonu kada vas neko poziva. Znači ovako, uđete u Viber, po ove 3 tačke, zatim u podešavanja, pa u obaveštenje, a onda uđete u ovo prazno polje koristi sistemske podatke. Znači ovdje štrikirate, pa zatim u melodiju zvona, ovdje znači od prije napravljena postavljena melodija koja me zvonila. Znači onda uđete u ovaj file, znači muzika, a pri tom znači ukoliko nemate preuzete datoteke MP3 u nekom od fajlova, preuzmite preko aplikacije Vanilla MP3, znači melodije, sve pjesme koje odaberete možete preuzeti preko te ili neke druge aplikacije. Pa zatim onda ćete imati ovako, kada otvorite, znači uđete u muzika i tu će vam se pojaviti ovako, znači MP3, sva muzika, pjesme koje ste preuzeli preko aplikacije, kao što sam ja recimo. I sada odaberemo znači pjesmu koju ćemo da postavimo, da nam zvoni. Evo ja ću recimo izabrati od Jana Brata i Buba Korelija One. I zatim onda samo nacisnemo na OK, tada smo je primijenili i postavili za melodiju zvona. Evo kao što vidite i sami, melodija zvona, Jana Brat i Buba Koreli One. Znači sada je postavljena uspješno i kada me neko bude pozivao na Viberu, tako će da mi zvoni. Znači kao što je ova melodija što sam postavio. Tako da to bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Lajkujte i subscribeujte ovaj kanal radi održavanja, a samim tim i radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.